Situation se sarkar laaganda fresh violence kara mo hogolakpase yam alarming oiba section gadaba amasung tawpham thokpase karino adugi matang naina kitang remind tawning ge adugi ni mayam naina irang se mayam sen khangbere ngasidege numinini humni mangde tawraini tang 3 9 dagi haurakpani do tang 33 dai relatively cool oigre asi aikoina conflict community ki basis the conflict hek thonge tawse khoi gi leipak si si satna bim lew unkhatla sum leje personal kitang khanar por so tak incident ma cham de jo heta paktak na taw se sigi po che khoi long term communal ideology se defeat taw jaga di yaroi basic political grievances leibe ya ama leibe ya du heta communal gi lens se yenga ga heta tawba masi ekhoi gi amna chawa india valley park su communalism je khoi khang le rabu ne do hindu muslim ade caste marak khana du mana khoi manipur su over communal ideology jam normalized of salary do luckily handa ki sida khoi na yamna nungai ba hai tare khoi tangkhul gi ga kuki gi mla sing una da naga wari sadana santai na bo honoris asi mature political culture amagi sign ne basis so mamang thokib da khoi jing amogdri ne ba sigi culture je khoi da wat khib ne ba me gi third gi ko individual na te communal ne communal on thoke tor ko da moina thing ni na moina leadership na chalaga aduna differencing se kamaina democratically resolve to bugi ya bai process ama khoi elected members sing na tore se mature political culture ni adu laibak thibadi haukiba khoi gi Megi tang hum 2023 they told us sigi maturity se khoi gi political class no moina dum hena mai su sanna na tawgi pot am yaw gi se miam da suma se khoi khena ba se ubi ho ba se sigi pot se hujik lai ba le hori ba khoi gi mla sing sina su sumaina wari sar ga tawri se threaten ga tawraga wari san da na tab sigi litan gi de utli ba mo gi maturity political leaders amoina tawhom thokpa civil society na tawhom thokpa asigi maturity se hojik manipur ge crisis da sumasi utpa mathau tai leidiba different political leaders singsina unaraga wari watai sabagi mathau tai achima number 1 aina haijin second na thoi bi irang se photo da kai da provoke to na nongai paraga group tawlise masi state na ne khoi mamang gi 2023 gi me de tholak ki so dom masi control to da vida thambagi habit se sigi mami macheram sudum taiba unfortunately akoi gi suspension of operation lai re haire ga kamai to na sigi pai thongne chime si accountability ma fix to chungani aduga arjan to na yum mai tha na ko to se phana yare ha ga sumasi akoi gi law na yade lai pak na yade haibuduma akoi utpa mathau tai aduna I appeal to the government koi new government ama lai se makoi da aina appeal to janing basi make the culprit accountable logi magi tawham thokpudo action lokhalaga masi normalize to hon bigano nongoi paraga kocha chatpase mase state ki lairiba army natraga crpf bsf natraga police moi natana atopa kanguna sumaina phone na chatpase masi normal ohen magi culture am laise masi thingba mathau yamna tai aduna security forces singi lairiba mayam sina makhoi gi presence ta mai sakpo ko pase masi accountability ma fix to ma thau tai na ina sarkar su matik saba action lokhana na ba aina appeal tawning bani dubo majority ule kuki gi kangbu ga tangkhul kangbu una dana tangkhul na tabe mla yaw na tawri sumaina akhoi gi leiri ba fivam chi su dialogue ma thau tai sida dialogue ta tahon loidogi torpa kangbu do ma tu akhoi na masak khangmam changim khoina tawri maram kari na political grievances pen da ba nungai tab loi leina ba ngak thani aduga madu communal ge lens ta tawraga all the time tawai madu khoi thingma mathau tai logi chanabi gi matung ina sumaina crime to was normalized to the yana re haga to po yaroi masi sarkar na matik chaba action lokhat kadabani nungoi paraga police adagi army asigi kangbu sin natana atopa na nungoi paraga hata kocha chatan to gi chanabi se state na masi to hondana ba honaga dabani haibu wa from sai thamjani handaki session gi ongoing session ji na paw ma tamjani mana issues aina raise over question kharabu di thole adu atopa basic issues hadagi thokiba risikant dagi kari dagi thoiba ma'am se raise tawge na tawne lo laibak thidna koi adjournment sum tawge dana ai se ai gi akoi gi party gi list di yaurei I was nominated as one of the speakers akoi gi party gi na nominate tawre ai se wa ngangon handaki session horapadu da ko but unfortunately adjourn tawna nang haudre
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯀꯗꯧꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯔꯒ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯈꯣꯝꯃꯒ ꯔꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯁꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯠꯄꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯀꯣ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠ ꯅꯥ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ vested interestꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯈꯠꯅꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯈꯠꯅꯔꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯦꯜꯂꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏ ꯒꯨꯝꯃꯧꯒ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯟꯅꯈꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ that cannot be ruled out very vested interest can play politics asi level da khana halisi su ain khalle ba tai tarukta duna kadai dekino ukhul saisi tawraisi karigina why this doesn't happen in Senapati ai khalamme ba hamada ko so whatever happens jam mitna signal leba ma changi tawrai ba se any incident sing je kari tawrai no duga khena ba su miyam na khangoba ma mathau tai akhoi gi elected member na una dana santai na bo honorai ba peace appeal tawrai ba sa that's a very good step. It is expected of political leaders, but that did not happen in the earlier case. That's the unfortunate part. But the CM visiting, I think I welcome. That's a sign of a good administrator. Nahangi airport kido. Asing ako sakal laitring ay mamang da ingon da inaugurate tawo nahana contact mo adaga so dum unala me dum Manipur sakal ave na protocol de appropriate way na CM na Manipur de flight tawo na. aina budi chairman o airport ki advisory committee gi aduna mamang da su Imphal teju flight to ina flag off tau gi ko ando handak sumai ngon tau ha dai da akoi marak tu dai da sarkar seme dana sarkar seme ko it is appropriate for CM phangaga di is best rai da moi nai ngol so hai na ma chief guest or rai na guest of on chapmina bane dai da moi na semak bada ribbon kakmina su cake su ibani gi maming pulap ye ba ribbon cutting by Honorable CM and Honorable MP in Iraq. So I know what I am. I pay nang ka ohay never. Amana kakmina sina pay the cake so say nang ka ohay sum kak pa nila. Flake up to so pull up adu na man to ko dam ni moi rule la ka adu su flake adi pisale. Pull up to mina gre na hang to dai da cake to sab the cake adimi is in a daina. Are ila ko dai no samu som in bane da du wane. It's perfectly okay. See, politics is not personal. Kangwu karna personal in longna bai wani ko nothing personal ko. Politically there is a difference like in mana BJP ki ni in Congress ni. That's a difference. Policy matter. That's not personal difference. Nothing. That's a political difference. Sigi lambi so in Parliament mamangi 4 December 2025 ta ina hangmani. Sigi mayam chakoi journalist ang khangbi rangani website lo in laibani. Sigi national highway je hangbada sanction je tang kuma tho October tawre haibane sigi paisa se ai minister na khumak pune gi lok sabha question na mamang December da sanction di hana mamang October gi sidaba na khumai se October gi tang kuma thoida sanction tawre si road gi kilometer wahan lekai de na tra manga ga 15.35 ama dagi 30 to 45 ama kaksing lam khaido ado marakta kilometer trang ang sa topa scheme am already yauraga mayang phansai da thale ba male ba hana adu khaktam lauthoga thabagi na dai da personal nate ko cake in business that's a kana na bu BJP da laiba miga ai go usop yaumina nu sura chamina ba yaro kana hai ken na khoi gi leipa ki flag of town he is the CM of the state is our leader of the state but politically they were different his policies his government policy is different from other man have a hope labra do I have said this in National Maidan interview over and ever. Problem Sidi, aina ani khaktani udaysi. Government of India is the one who is running the show. Hey khawbadagi government of India gi lilani mamang da sumaina state government ne nama thamjalaga maning da moina sanabani nganga na si akhoi husik pawbu masi usanadana leragadi mangani ko aduna anoba sakam lai susuna maning da ge dum sanarakpagi yabagi potte yamna wangi kaino da moina torpani na ko adubo aigna mana CM or kana ina chithi mi ne adu sumai ngonda personally thank you harambe is karsine mayam na dikaido wegi Congress ki MP nang chithi ne just everywhere mature culture am the congratulation
ꯑꯩꯒꯤ expectation ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ that the CM the government must stand up for the people of the state India ki constitution makhada leiba state ki power and magi legitimate authority particularly law and order se si assert tawang ngamgadam ni haibidi nang si mina DGP sillo adu sillo adagi chairman adu oiba ada tawja you should take over law and order se amka hanjage si India ki constitutional system the state central government na pai deba absolute power is with the state is a clear judgment by Supreme Court also I mamangi conference press conference ro haijagi duneba Ambedkar na hairamba wahayama constituent assembly dagi court tawraga Supreme Court na judgment people on this matter kari haige the Ambedkar gi wahaiji court tawrama haida law and order is the sovereign and the plenary authority of the state and the Supreme Court and khud thingjan ya de thingjan ge hai ka da di magi 355 the obligation am le duna state na defend tawung amaktra kanda government of India take over that he can do it only after he dismisses the government. Aduna tana sarkar amal leina. State to sarkar amal leina lenga am leina Delhi na government of India pai biya de. It is illegal, unconstitutional. Aduna laibok thibadi mamangi tathoi basai anim khaisi da ba. Prantana state government na leiraga de facto salai the government of India na salai bine. Aduna officer monamigi bunker to guy da ko di no state government de order log de na video chat viral chaki de ne officer chawna ba adu tohanda ba if he can do that then ngasai haribu do effective na adu ngamdraga di limited oini ngamoi de high roy but very limited effect oigane ba cosmetic adjustment here and there toga tokane aduna actual taugai ta di Manipur state ki police kalhandaba yade makhoi ki authority legitimacy kalhandaba suya yaroi se aina hari si jom constitution scheme ni law and order state subject oire absolute authority sumoi gi oire bani na India the anybody hangbi obako law and order gi magi first responder and first responsibility is the state police state ki police no egadam ni state ki police delegitimize aurga solar laga CRPF na army na law and order na khadabu na te India system de yaw de bado and akoi gi Manipur police assert to matau yam oi aduna I think the government of Manipur they na appeal tawning basa Manipur gi state ki police se mapangan kala lo madu kalan bai che India gi constitution chalan mani India ki constitution chalan badam ni chalan basi da Manipur police sola laga Indian constitution Manipur da chalai re du yaro baduna see these are the implications adu no ge questions da hopeful oi bradi I have suspicion government of India na kayam na tawraka da ge adu ga son of the soil ni assert of you authority assert of you second constitution na people authority ni adu wang na te ko adu ngamgadra ngamoda se myam si engbi adu ai ge suspicion khara di lai adu cosmetic here and there dikha khati torokani adu the pentho ga lai se haibrama adu ai gi mutuna the first step the government of Manipur should do is take over and reclaim akoi loan da se akoi state ke lainga kini na tawraga Manipur gi state ki police se mapang kangaran ma mai legitimacy se hengat han ba si hek tawdri gai di law and order sat gai de khon hai ba poppy gi drug ki adagi illegal nobody can handle it nang state to hana authority ko adu do le hanraga di yaro community da thado ka dong na te se legally state na sanction tawraga saba ya ba lambi ra na tabra je thingaga ni state na thingadam le sine ko yam phati je community da thado ko do laina na re heraga masana matun phajara kan thado ko maneba so I think the government should take a clear cut stand on German roads say illegal or you say you cannot do it forest lam power chatle high clearance logadamni forest department adu yaudun kusira sita di law chatna da bhai sine ba constitution adu gi sign se community the naga and cookie na fruit ki level thadu ga communal class thong na singa da na te the state should take over and decide magi clearance out the illegal work the state should stop adu gi clearance in cotton sage ga the it's legal work the it should be allowed nobody adu mani legal over lambi the thinga kana ne ga men no thinga ro ga dam ne ba ai ko highway thing is legal way the sinana akoi the lure that nga sai hanjan hai jai ni chahi ani ma khai si India dam ta thoki the mong we za tai suna te ba state amoi bagi lainga amoi bagi lepa amoi bagi chana patha ain amata chana da with the de facto law in tawle मैम निंजंग बेवराई ना RTIM थायन तो बफर जोन गया अदुसु केस लो मन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हंगबा यादे काय तोरगा खुमक्ते अमु कंप्लेन तौरा तो पमोंग अमु तानरी
hai ngam dine se de facto ne tawri ne se asi IDP changthok changjin jana haloi se buffer zone se na dum openly tawra lei ne changma yada na ba masi selija asi illegal oi bang akta ne ba taw se de facto aina chu wangang de haije ni lo chatna da ba de facto se ai warim li jage bu ko Hitler na paling ai hande speech ta yaw ne ngang ma nang hogda ba ne parliament ngang da speak ki portion ne Hitler na power paira kan da Weimar constitution je leiba Weimar constitution ki makada Germany da leiba citizen Jew oigera amo oigera gypsy oigera they all have fundamental rights high river rights se emergency declare tor matung so non derogable right ne ba am sathi ge da na constitution do emergency law to as Weimar constitution di dum operate to ina du makada ni emergency law to ise adu gi constitution matung ina fundamental right of the citizens matte ba India constitution sabane adu leina Hitler na Nuremberg law ina Jew ge against law mayam chemja laga tawe ba all those were illegal but it is decision taken by the Nazi party and the Nazi ruler adu maina law na yada ba decision na tawgi ba culture se world history da dum yaw authoritarian adu neba buffer zone aigi momatu na decisionism na haje executive na lork pani forest sidai da kuki nagan in thoka dong na te se forest clearance obalamla illegal road orga the state na thingjanga da bani lambi chatpa ya ba highway da thing se illegal obani wari otai sana chalan ge je adu ain hai seng hai ni pandit changba ya roi natraga muslim changba ya roi na kashmir da kana su lambi thingi de adu thina hatung na bauda Tanarkan ko I khoi the last 2.5 years the cinema most dangerous nasai nazi gi tawrami do maina ne law the chatta bi the illegal bam phong tawriba buffer zone is one of them usi long ta puthalo kana no order to insul le rooms atigi sitting lambi size German road right say legal la legal illegal constitution non constitution and hai se chana patha matungina lawful ne hingse hai na tro mi obagya I khoi manipur da tawri se ulta ne buja amata sanna da vida lairi ne masi manipuri hoji leiba sarkar si na tawrakanda akhoi me am manarga masi expose over mathau tai masi lawful hen ma mathau tai en khale me gi tang ahum kunlum doi se kayum kan daina Muhammad Jinnah gi Muslim League na homeland Muslim gi tanu hona da direct action day na law 16 August 1940 sadai the riot thok na numi humni da mi lising tara siri that was the beginning of the violence of partition de haurakanda genocide hok chakrineba ngasai kuki ga tangkul myang wari sari dana asumaina irang je thak thole ga wari otai sabai muta nongande nimita ba koi tokhai na re changna dare tokhai ta dore dong sometime khale ba third me jubu ngasai gi homeland tan bai type ta tawri brai se nai ta hai bai se auna phone hai rawani ko aduna ai ngasai mamang khung ne duneba ai gi position oina di personal position aduga mayam nu ubi ga do su ko communal basis the political demand pigada wonate genuine grievances labor sing je koina kamai address ogone the decentralization di kaim kai de gi mota de ko aduga furuk ki namada exclusivist agenda da tawbadi manipur da natna india su kaina da gi maru hunbaga chap mana ne aduna adu mbado siso khoi alert oba adu khakta nate thoi berang se ngasai jini ngasai gi irang ji manung ji da MLA ga unadana santai na bai muta to khai tare mai tai chu leite communal nate individual misunderstanding ni kana koi honorable deputy CM na ga high paper yaure ba I khoi di I di he ga da gi vole ngai mamang da don't blame the entire community blame their politics and elites I see jantar mantar da ngang ba consistently duna ne ba community da tai na ga do na te I khoi di si community da tai na han gram ne ba adna pot amata na ba silak pra hai ba gi ne alert ne samadi manipur myam khu selaga leiba mathau tai mirak narak karai ni na hum singna leiba mathau tai ai na khanje adu gi pot yaure ine ba adu gi thoi myam si akhoi kadai da thingani kadai da wari sanarga santai na ni haibane sing je khanbam thoi adu possible ne do already adu tana ba sinba ya mali buffer zone leite harga de facto thamjalai ba IDP hanjan made adeba mantri sem bada level khoding makta disrupt tawre si khanarak pasina tak lawn taisana na bohnar ga koidana sum segai ga leina na bohnar ise I don't take it very easily and we should be alert